Mijabeles Lakesh, Guayanon, Tucalten, Tiugel, Tzikbal, Kinka Siktesh, Inkaba Socorro Kawich, Bei Sukile, Kinsakuni Bolalil Titesh, Tumentan Laken Konesh Tile transmisiona. Kinka Siktesh, Kubeita Latzakesh, comentario y Chile Facebook, y Chile YouTube, Guayka Shokikeshe. Bueno, ves la 16 de diciembre de 2023. Mucho balón, tu la calemacho tan u tsakop shop u tialukansiko bishut tal bishut shokol y el bishut ana le mayat ano. Lejela toon kaksaku kababei u ámbito alfabetización. Vale pashkabet uti alkabeya kuyuchul wa pashkabet akbetik uti alkabeya kuyuchul. Yo saltun le kachioba takbetik le much sikbala. Utianuka hale yanton jumpel nos nai awos les beisukil ti cada foro, ti cada ámbito yan jumpel nos meta askat askuchu. Lejela ti u ámbito alfabetización unayile kayan acumulay lo cansal mayatan ti upetenil Yucatán. Utialtun ka beya kaksikbaltike takhatsa ti ospel mesas beisukil shane. Tialka beya u meyasta kapel kachi ti le nos naya. Tulaka le bashok ti le tsikbala ti cada mesa le ti con uy beorae ti le plenaria. Cada mesa tu hosa junto al representante u tialka beya uya alik tulaka le balo hok ti le tsikbala. Entonces, Kajkasik yetel, pues, Inkasik, unayil le ámbito, kayan acumula y ukansa al mayat anti o petenil Yucatán. Yashkat chie, kuyalik bashk abet, yetel bishubeit alakbetik, kabeya kak kuchul, tile gela, tile naya. Entonces, tiale gela, kak uyik, María Buenfil, utial, u tsikbatik toom, Bashok tile mesa 1. Kakoy kech María. Malobkim, upel bastikuchom tiu te much te yasho upel tukulile kanan titone utiak mulmeya ichitulaka lone utial kapata ke uchu nahate lenay tzok chaholtiko kabechane utiale gelo selik nohbali o quitar nuestros egos. Selik nos valil, ya que veía que un pel malo meya. Bejane uyantaltone upuxik alil, utial que veía que mul meya, kaka con tulaclon, katzoko con ichitulaclon sham. Basten tu meyankine, kukahale, kahale yabone, sole kutzokole chenupito. Leulak bastu tu hokshan tehela yanshane abestitone upel meije utial cabella que betike upe institución cobetu yandatitone utiak nahaltike ka anactiton upe información informaciones visual beitale que le mucho ya cabella que patal beyupe instituciones capata que chaholta ya pata que chimpoltal tu me yang macho be ukato be ukano vale matu kastiko tush upe nos kuchili utial cabella que uchaco besle shoko. Dios gotik María, min wohel guayano wohel mak tile mesa ukato chukbese wape kakpata kakmanti le mesa 2. Bueno, mimishmak. Entonces, kakmanti le mesa 2, akuyik baashok tile yashk achia, kinkasik le achia, bashkabet, yetel bishubeita lakbetik kabeya kakkuchul tile nayo. Kakuyik tun utan
Lilia How. Dios soquito, bueno, dile mesa doso, mi upe bahach hatushok, usasil tale, wa, bei usasil tal tanto titon, bei titula kamak, hachbashuk ati al le alfabetización, ma. Tumen yankine, kanek uyu ya la educación, alfabetización, kubetikuk as shak palutukul mak tumeneka ke akut bashujelani, ma. Y tu chachita Rodrigo el bahach kanan kieli que ha tone be ora tanek natik tan usasil tal ton bashu eli bashulak vale kushtun te kaja lo wakashikono yanwa una ataton. Entonces en min le tile que kabet chanu kaja lo pues su caja le uhachsasil kun sa bashu e ba bashulak o bashtak vesikupeli bashkutak vesikulak na ulak basho sham tu chachita en Oscar quinto kultik shanghach nos va walkila que ali que pues cabe tu pernos cuchil utia lucan salmaya utia lucan sal shock le mashmo yo le utsip le mashmo yo le ukan le mashmo yo le vale bashkutal tu pach chen wati kunakali ma wachenti kunakale min olma chuka New York le nah escate click so descuyali que cabe chanu u hach hetzel wa usasil kunsa bash bila tile mako ukatu kanobo le maya wa bash bila el tio kakans utsipto wa ushoko uti altune uchuk pahal le nayilo exasil kun siktun bashu bila wa beishane ukaha lusisal ukuchililo tushelu meyatio le hela ma le shokiete le tsib ichmaya wa beishan ukanikop tunshan le maya utumen llama shoma uyo lobi ma en ulak en que alik u alquila bashin katin wa ale en yan mejen pala tanulik lo yetele maya vale kabechanu cancel tio be shock yetele tsibo utiale helo kabet utukultal tunshan bishkun bedri bashiete u materiales yan mashobe en signalo yetele maya ochen kabet ukaniko butsito bashan kabet utial ma yane extranjeros entonces usasil kunsa lejejelas masho tikus meya lekela utial tune pues subetal shan le bash kabete utial ka kuchkom koshalik le tushekat kuchulo bashula kabet ukahalu u meyastal ukahalu yuchu o uchachital siquiera le purismo. En Bashuk Atia le purismo, Bash le purismo, Bashu Yutzil, Bashuk Asil, pues u kahal tunek na atike wale prestas mozo wahachatun ma patajeshu ya alalo wabeishane en le uyala lupetan ichkasla etu tono ichmaya bashanu kuch tesu umeyastal shan le parte gela utial tune pues su uyuchu ulak balo ma tupachil letano. Tu menetitun shankutal le actitudes kuya ala alo. Ulak ba en walkila kuyalik en Oscar yan mashe kanuyal nukukas si washokti wamashe ukatu bete uhachhatsut kunsik. Wabeishan ukatu bet material utial mako be kuhachhatsut kunsik vale matuna ata. Ba sentumentanu beti yetel en kumpel an watanutsi tiketel kumpel an matanut an atu menekajo yan ano be kukol kotitak diccionarios wa bishile vale le cajo tangwa unat entonces le tile lo kahach en kanos balkunsak ut an ka bishtanut an ka male bishek kat anak le cajo male kahach ilak le parte gela en bueno tile gela en utialin kaliklegela upe bashtu yala ho wamate kaha tone wamate tsai ke kol tone kel bishake matanek beital tunshan yetel tulaka le bashke tsiboltiko Dios botik Lilia de min achmalo le balo tanu hoko beorai yanak uyiktun le mesa
3, bashok tile mesa 3, u además con sigbaticton, Yasmin novelo, kakoikech, yes. Bueno, buenos días. Bueno, te que me Tom, Etak Paji, Nidia, Nemías, Juana del Socorro, Vanessa, Graciela, Alonso, Sari Lorena, Yetel, Marcos, Pech. Yo sale yash pregunta, vas a ver al cuchutile no nayo o vas a ver tu yuchu, le a la beca vete u chic besal le ya bilal yan, alik yanto, yo osale mayat ano, y chile le actitudes yanto, y chilo onto men, kuyalik manidia, y le un mucho, ya le la cabet un mucho me ya, cabet un emul me ya, chembale yankine le mul me ya, matupok otumen, jejelas, kuchilo, wa, yambalo ma kukima kun suyol y chiloon. Entonces, le lo cabe tu queche, natik es que le me yaja, ma tutasik, mati al juntul macua, mati al juntul winik, sino que wati al juntul el molayil, sino que utial le mayat ano, tial cajok o tani le mayat ano. Mi ejemplo, pues, que compartir yetel ulak mesas, es que celos le tulak le balo kabet ushul sal ichilom. Dejelo chen kuyaral vale viselu parte lo yuchule lejelo kabet tu kultikshan a nivel individual y a nivel colectivo. Ulak batsik batabtun es que kabetu yantal el mul meyah ichil comunidad educativa, o sea, tu lakle macho tu tak palop ichilukan sahil maya wa utsib dal maya. Papat silob, shkan sahob, shoknalob, basten, telka que materiales, programas, según le bishkuyuchul kambalir y chileje que las contextos so. Beishan a la becabet, cabet un pel integración, shan y chile padres de familia, Yetel Laili y Chile Comunidad Educativa, yam jejelas balukuyuchul, yankine yam profesores responsables y del conscientes, kubiskovia bilalio salemaya tano chembale de directores matu apoyargo, wa yankine kulpach, wa yankine letileta taxilo mukato kakansak maya tiupalalo, wa yankine letileta taxilo mukato chembale le director mukato, o sea, kubin yantal jejelas contextos de aceptación sobre la lengua maya. Entonces, Beishan Kabetuyanda, el campaña de concientización, Yosal, Bashten Kanan, Ukansal, Uaukanale Maya Tano. Beishan, Alabe, Kabet Hachle, Kap el Balo, Kabet Tial Kahok Oktani Lukansal Maya, la oficialidad junto con la concientización. Tumeway, Yankine, Yan Mashuk Atukanik Maya, Kosalik, Tulaka la comunidad educativa. Hay acuerdo es que anane mayatano kima kuyolo chembale minan oficialidad shan lejelo ulak discurso ku desanimar tu mewa mi ala beora matutzabal calificación tile materia de maya chembale tile ulak materia sevish inglés sikutzabal entonces olbeita no yensa lu prestigio le mayatano entonces que es kawal hachatutze mayatano kawilik en las instituciones pues no se respetan. Entonces le el mensaje la comunidad de estudiantes. Beishan culpas wakayanak oficialidad. Chembale minan ya bilal shan y Chile comunidad educativa man motivación. Beishan mishba kuyuchu. Ulak bashan kabet mul meya y Chile instituciones. Tak mesa tak pahalka tulhol popilop kata bashten tak beora minan mul meya ichil instituciones se bisle wadio SGEI, Instituto de Cultura Maya ichilula kobo wa maya obvianok tile kuchilob de hol popilob bashten mata uyuchil el mul meya entonces a la cabeto yanda lumpe much meya ichile maya optiano ichil kuchilob wa mola agilob telka utexcop tumbisu pastal yantal ichil a nivel institucional mukan meya ichile etio. Beishan, bueno, lejelo a la vez ichile kmesa ton. Así los botiquillas.
Ve ahora, pues, Wahai el balo de conclusiones, le cachia, pues, le tilemul me yajo, le tilecastik ti upek balwaye, vale, tialejelo, abet, uyandatun, le yavila, tialet ano, tialkatsa, tulaka la puksik, al tialmul lugo lo yol mak, tialkabea ku, akmul me ya, tialkabea ak. Bueno, ya se, o sea, si tal, vas alfabetización, beishan, kahetzek, bish, abet, ubinu, kansa, le maya, tulaga, le masho, katukano, wow, shoko, utsipto, wow, ano, bish, abet, kansal, beishan, le concientización y de oficialización, utial, kabella, kansa, le ano, Tulaka lekelo, min kubinu chako ba utial cabella tun aktsai kumuk tial cabella kuchutilenayo. Letile wahai el balo hok ti le yashkachia. Entonces kakmanti utsok kapel tuush kuyalik bueno kinkasik le meta wale nai takashtik tile ámbito a kayanak umola yilukan salmayatan titulaka lupetenel Yucatán. Entonces, tilek achia kuyalik bash ubeita la casi betik desde takmeya, be colectivo, organización, o desde toon, be individuales, utial ukaha la kmeya, wakakas akmul, tial kabeya kakah la akmul shimbal, yo se la kuchutile naya. Entonces, balo be kabetak betik desde beorae, ubeita luyantik tialenayo. Kakuyiktun, bash hok tilesa uno, kakuy tukaten María Buenfil. Beora tile gachi tushkuyalik bash yeter kate kahle tela upe bash hachkabet titone uyandal tito ujet anil, o sea, nuestro compromiso utiamak patik le bash okasika utiarka becha que kuchutel no nail tush anan kuchlo ulak bash kuyeste kabet shantitone uyantale letie más actito un el asesoría utialka becha hakek bet keshe upe institución upe colectivo upe agrupación kahets ka anakujets anile utialka becha que yantatone asesoría legal Yakabecha hak mulmeya kapata que mulkuchus tushkanam. Bueno, Chenejero María. Liz, yanti con Liz, utupasik. Liz, kakuy Bueno, Beishan tak besab ichile le tukuli lobjela lete ma ushulu le tuna le much ilobama tumen hachkanan tume wa helbish ala le masamo wakbetik much hela kumanya kinobe mat muchik batukaten beku hawal le puksik arianton tile mayat ana wale le ol yanton tile mayat ana kabet ubinu nupul bish le kak gen nupuk le cheobo pues kabet un nupul mantats beituna le much tambal tuna kabetu yantal mantats ichilo on utal ubinu hok oltun hehelas tu kulo wat hehelas tumben tu kulo utial umukan kunsale tukul wale no naihela ulak vale pues el bitsoku uyalalo le yan hehelas macho takpaho ichilone tuyala jobe kelupastal
u tak besikuba ob tile meyahob hela ka chabakob en cuenta y etel kabeya u tak pahalo shan itile hela milete utu kulil shan hela ne much tikbal hela tume utial ubinu nupul helas makob tumben makob itile Bueno, min list oklutan kakuyik tun le mesa 2 kakuyik lilia hau. Dios botic soquito. Bueno, tile mesa 2 o que han beticupe paréntesis antes tu mentile yash bash yan bash cap ebamatic achiti mi hach nohbal. Ushakal pahal le norma yan walkilutial YouTube ivo. Utialu gilale wahach tanu tsatan tanu anka. Wamai bash keshilok abetunti. Ulak bach achita masam yakile tile helo. En makasi kakahak shang natsikba. Ti mola yilop wa ti halachilop wa gobiernos, instituciones. Utia Lucas Luyiliko shan uyichil letsikbaloba. Utial shanukahal uyilpa bishelu nupule meyashan yete lobo utial tunek mulbin tu shekat kuchuma. Ahora, tile bash yete kubeita les casi que kbetik behlatun utial escuchutelo. Ya she chachita, pues es caslek betik materiales utial tu pachil kim. Tu me watsa kuyoks pahalet an ichna. Tu caja lulik y mejempala y etelet an o vale que en kuchkote escuelas minan materialo la ilimasha uchmishval. Entonces su caja lubeta materiales walkila utial tu lejelo, utial tu pachilkin. Ulak bal en walkila ya masho shantanu hoklo shok tanu u cantalu shoko tije las disciplinas o especialidades. Pues su caja lo invitar talobsham, u caja lo tak besalo y chilejela. Le macho tanu taniko maya, tanu toxicushoko, ti biología, ti mercadotecnia, ti balo, bello. Caja ku tak besalo y chilejela, utia lu caja lu sí sashan materiales, ichmaya, pero ahora sí que yete veile especialidades que lo ma. Ulak bishane que lu beita lek tu cultique le bashkuts igual tal tu pachilkino que lu beita le tu mentanes casi desde Becklay. Desde casi veyeles semilleros, tun, yetel grupos de profesionistas o profesionales maya hablantes. Ula que pues su caja en muchachitas mariama letilejelo, hay que ole utialek betikuabash. Vale, hay que olo que alikek abet chane en pues escalantic, beyek isikek muke, tibash kubeitalek betik, tu mene yankine hachatsama woti ba vale matu hoko utsile pues watu yola que helas basho beka kuyanta la hamp atike kan objeti kunakli male tile ay que ole tie bashin katin bete bishi yete be ol bashiantene utel cabella que en pues su yanta lupe continuidad machen en beimegen be shuna chenka lokna que tsole kasis chahak male tilo kashiku beyusuk talema en Helbishubeta materiales vayan casi naxik mejen videos y YouTube pues al menos se guamatubeita sansa maletumentalan y ahora semanal chenetalan vale caujetze cada mes un pel por ejemplo pero le tilegeloma ulubulu yolil tun yetelelo pues es caja titón es caja yetel cada juntul titoni utial tunshan pues su ubinusukta ula que kutuchachita gumercindo en walkila ya le me yajo botanu tukultale watanu paktale chen utial no ka vale matanu tsatan taltun shan le contextos yanti le mejenka jobo des le tile lo kakahak shane pues le me yajo que la kupatholta la katukultak desde tia le mejenka jobo yetel kabei kunsak ichil le kaja lo kelo tu menshane telo yan shantala miloptanu kustaltal yetel watu yo la le mayatano ma en
ulak que alik bumercindo hesh le tieje lubeita lucaja y el club de lectura tuye le mayo tanu caniko maya watanu chaiko cursos y maya te espacios hela un pele espacio koshaliku pepa seban helubeita lubeita le y el beishana helumuk ankunsik le bastanu cansa tio tunahisho kwatile espacio tile cursos entonces le tile basho en hok tile mesa basho que lubeita lucaja lubeita al tun walkila uti al tun escucho tile bashke tsivoltiko. Atrios Boticlilia, Beishan titular Cremajo, Tacpajo Tilemesa 1 y el 2. Mantun Tilemesa 3, Kakuyi Gutan Yasmin Novelo. Kakuyi Chias. Tawi que neswa. Belle. Ah, bueno, es que tiene que estar in audífono. Bueno, itito on bas tun upastal ubetal, ukahbal ubetal, a la vez, ya se bien cabe tu llanta, un diagnóstico, ti marzo kukansko maya, tu ushi yetel bisi. Yetel patik evidencia ti bastan que me ya tikto on cada punto ti le kino ba. A la vez cabe tu directorio de kuchilo kutsashok maya, yetel shan, ya cabet concientización, cabet tu caja cuyan tal concientización, tu men hevistinguala más a con la práctica no se da valor a los profesores, yang holpopilop, mukatuka sabak shok ichmaya. Yetel Shan a la vez cabet el programa, cronograma para que podamos visualizar qué proyectos podemos hacer entre nosotros, pues agenda de trabajo interinstitucional, Yetel Kayana cupe comité cucha seguimiento tile basho tan tsikpata behlai, tile mesa to on tsikpata upasta le kosi cupe comité, Yetel comité de rotación, katuyal Kayana tune lista de actividades inmediatas y el kayana que ska tulwa ostulo kutsai kop seguimiento kain be ko bemeya ospe winar wa kape winar tamanak tun tu patch wa bello tu responsabilidad ulak ostul ma ko bello mishma kach ku kimil y kiltanu beti que meya vale beishan pues matupata el mishma kuyilik yan a la beishan kabet pláticas y chile comunidad y tele nukuchma kobo ka ujilal tun ukananil umeyastal le mayatan. Malo, Dios botiquias. Bueno, Wahip el balo, en tu sebla aquí, ve, hokti le otzokap el cachi, pues min le va a hoko, yanak le compromiso. Ma lupulak ol, tel cabella, pues, akmul meyat tel cabella, cuchutile no meta. Beishan, yanak seguimiento, y el acompañamiento, tel cabella, yuchule mul meyaha tume wamae yan king kulubulu yulmak beishan kameya tak mehem videos wabalo kayana constancia del ka unax mak tile redes yo salve yo pues escuchan li sikak ol taklaka tak meya tik yo balo yo sale mayo beishan Kabella kuchik besatun la que me yajó tan uyuchu yo sale maya beyukan sale maya ti me encajo ma kapatak chenti le no cajo beishan ka hoko le diagnóstico ti le macho kukansiko maya ka hoko beishan un directorio kayanakshan le concientización ti ukan sale maya be ya tu la calmac be autoridades ti al kabella kunat ko ukananil cansa letano. Beishan ka hoko con cronograma o agenda de trabajo ti lu cansa le maya o beishan ka hoko con comité de seguimiento ti al cabella lak intik tu lak le meya pues taket belae vale cabella tu akbetik be rotación cada 2-3 meses yo salve yo ma ulubul le meya chen tiwahai tulmak le balo hok ve en conclusión ti le toca el cachi. Bueno, yetel le utokat
kapel kachi kak aliktun le bashok tile mesas de trabajo. Beishan kak alikietel tulakle tukuloba que si te es kabeyak a wantikon es te están willy que es le transmisiona yal ak ubeital ak mulmeya tial kabeya kak mulpetik ubehil utial kabeya kak uchul tile naya. Entonces, si te le pues kak binak alik le transmisiona tulakal le tukulobhoka upel hachmalop ti al cabella kak segertikal akmeya ti upek balwaye. Bueno, kak ni bola li tunti talakles ti le macho ya no ti le transmisión ti Facebook, ti YouTube, kak casi yan ugel foro so vale tak enero, segertesh le redes sociales yo sala lo wilikesh, tuju beital a tak bestabaesh yetel bash foros kutal ti un mes de enero yanak changels kakba ti lekinova vale día 13 yan le yash foro enero ti u ámbito medios de comunicación wa kaholesh wa mash comedia medios de comunicación kubeita lutak pahati le foro a bueno, Kubaita la Seger que es redes sociales, Upekbalguayeti, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Yo sal Ubeital a pues a Willy que es la calebalo, tanak meyantikti le ti Upekbalguayet. Bueno, kiksak unibola liti talakles, tile macho tanulak en com, beishanti le macho tak paho tile foroa. Yo te lejé la kaktoxic. Hach Dios botik, kak elikba tak ulak in Kananta Baesh. Dios botik.